Kurugira habebembezi benjo minyeto nempunji ezirukurwa mu kampu okwija kurondo kubaraye biseho konka bamwe bahendera abakozere bahagaro omwizina ryo kwebisaho. Twinemu abanyayuganda na nempunji hatukiretera twaba binji kandi twakompitingire mirimo egereza then obundi umuntu akahereze kushoma agira cyo yitandikira konke cyo nacyo tukubasika abo kwatu twine capital entando kwatu tujini entando ko gitungi akatare tukaro ahubwo n'inguto nimbi antukiza nabwo abantu tubine sente n'umuntu natandika business yushanga rent yonke higuru esente aremwa ahendera garikire bukoze n'inyedo tubine ka sente ko kubasa kwekorera ibintu nkebyo ebino birabe birubityo bamwe mbatura nabajangwe myeteji abinji tubarukunda kora kushanga twamfitaha yamanya ngo nasiba ka business kanjaka bafitaha hatatandika kora batandika kuza tegero mahanda tukutaha. Mukuru w'entebe ya katano ahabwa Isingiro district najango mbwira butarabwa hare Isingiro neza kwebwa industrial park kandi ari namasiko ngo bunde iki kikacendeza hibura ryo mirimo hati itunga district tukashaba president w'kitinisa yatwikiriza kandi twino mwanya gwitu ekazi series ya miles ezaha mu rwekubo ahita rufite ngo government bwo kuza kuteraho industrial park ni jana za factories nka 30 ninga 80 ezo nizabasa kuja kutuyambaho amujurano bw'abana abakorwa mu mpunji mu settlement na nabakorwa mu community abakwije bakazo mu town ukashanga ubundi batine cyo gukora. Emyetu 15 hariga no muri Isingiro nekore mirimo eyeta shomere kandi emyeto mushanju aharigana ekore byeshomere bito emyeto 58 harigana teine cyeru gukora kurugira har community development officer wa town council y'Isingiro gasha kwa Ruth Nwamanya.